God is good. All the time. God is good. If I tell you to Latineo or Tafa, and tell them it's good to see you tonight. Praise the Lord. Hallelujah. Elenelia tua. Temu malava. Igele tu elenia fiafi. Aile I tato watu le taulanga elenia fiafi. Ye momo lava na fatala batu le swapa manmago Yesu Kiriso. Lo tato walima, lo tato faola. O yele o faina tato fatasi mapotopoto elene fiafi. Praise the Lord. Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. Atalo fatu le tama fa'aleanga. Mese foi le ma'avese ese o le mautalatina. Le whangalo ina foi tato mafutanga o lo lawa mai masapsapai le nei pa'ua mo le nei afiafi. Mese foi tato mo le nei tula. Greetings also to our visitors who are here tonight. Se me sato patina. Thank you for being with us tonight. May your visit bless us as much as we can be a blessing to you as well. We yell to le nei afiafi la tuina tuile tina ya Tala. Amale tatu whakabalo si le nei afiafi. Ona tapina mai leo e pai ni tatu pese whakabalo.
mele toi wha mako mai ilo poko. Mea le tua le tua fiafi. Whaftai le tinawa ruenga e mese kole ofisa Mulivai awa noa mo runga. Mo whae ro tula ia tuto runga. Awale e whamano si au fui le tato Lafoga. Ia fiafi. Ia, fusi lo fuspau. O se upu whamano si mo whae ona maua mai no tato le nei tula fiafi. Le tato Lafoga. O maua le luka e ono no whai po tosu maravalu. Luka e ono no whai po tosu maravalu. Ia o tofu ai atu. E fua ina mai ai ati o tō. E fua ina mai i la tō i lo o tō lava ia kule kulu. Le fua le nei. E nolomi malulu ina. E tūmu masolo i tua. A wau le fua tō te lulu, tō te fua ina atu. E fua ina mai ai ati o tō. Amene. Ia lo whamaka mai le nei Nenei mau i le tangata fuai. E nau fuai kule ale tele o tato mea tato te manana o i le nei o langa o tato pini e te tau lama una tu e se ina ia le mea le atua. Amen? E tau una tato tu e se ina mea le atua wa mea nai manuia ai o tato Aoina. Manuia e fo tato manuenga o tato manue ai. Amen. Amen. Le Mafutaga mahasi amen. Nei tula ia pai so fo ai le lei o le atua. Pai se fo ai e fia mai e le atua. Avi ai lo se lau pasene lo fo ai tu ai lo atu toa. Tu ai lo whamaoni. Tu ai lo fai mele lei. Wa le manuia na e tu na tu ai i lo Aoina. Amen. E taitonu e ai si e apoi. Ia tutusa lo fo ai le atua. Ma lo wala au le atua i o mana onga. Amen. E tama pai ai o matuta pai pa ia man mamalo o suafa le ne tu la fiafi. Ona whamolmole tama ia e whamanuia mai le Lafoga lau whanau le nei a fiafi. Wai se o le a lafo le nei tama le nei a fiafi tama ia upa whamanuia ia te latu. Whamanuia te tono o latu Aoina, whamanuia ngā luenga, whamanuia e latu whanau. Albi inga ma le whamanu ma le whangetanga e whapohi atu le ia te oe tama. Whaftai tele tamai lua lofa. Ia whatu mauina whea lo mātou fia e fo wahi lo fio. A wale ngā luenga lo fio le atua. Le atua tamau le tatalo lea o mawatu ole mbala atu ai. Amen e amen. That's when my frustration gets so loud. Big
what we go through, he never said that the cross was going to be easy. He never said that it was going to be smooth sailing. But what he did promise us was, greater is he that is in you than he who is in the world. Not only that, but he said that Jesus, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. O te mawhaia mea uma tātou, te mawhaia mea uma, I le whaamalo si mai o Yesu Keriso ia te tātou. Amen. Praise the Lord. O taile tātou, whaia nea whiawhi. E le nei lava le tua. Amen. Mai so atana vi e le tua. E loa i le taitai nei o kei tātou nea whiawhi. Praise the Lord. Ia e toi whaatalo whātu le tātou e kāle sia le nei a whiawhi. Whaatalo whātu I Mafutaga tina e whapito ai fo le nei a whiawhi. Tonight is our mid-year women's service. And it's we're excited to see where God is taking our women's ministry. Tonight's service is an opportunity for our women and our mothers to be used. O Sauniga whaapea ua whaatulanga ina ia maua sea wano o tina o le tātou mafutaga ina ia whaonga ai mo le whinangana le atua. Whether it be through prayer, whether it be through leading service, encouraging, mana ia tele le whaamalosia a tala nei a whiawhi. Whaatai atua le oe o se atua e Ponausuia. Amen. We praise God that He is a loving God. And so tonight, I le nei a whiawhi, ia e le wa'u le Failauga. O wa'u pe o Ioane whaalau le lei leala. So tonight we have two speakers, two amazing God-fearing women. Amen. O I laua I o whaamalosi le tātou e kālesia, me se lava le mafutaga tina I le nei a whiawhi. So ena lo tusi mau I le tito e lua whai koe tolu I le lima. I'm just going to quickly read it. I'm not the preacher tonight, but I'm just going to say a few words. Le tito e lua whai koe tolu ma le lima lo whapea mai iai. Ia whapea nā fo'i lo o mātutua. Ia mio I lātou I le a mio atua. Awa nei whaatua ua, awa nei whaapolo waina I lātou le waina a ia whai maa o au I lea le nei. Ina ia lātou a o atu I whawhine muli, lātou te alofa atu I a lātou tane. I alofa atu I a lātou whanau. Ia whaotauta I lātou, ia le ngā o ia. Ia tausi le lei o lātou Aoina, I a ngā le lei. Ia usi ustai atu I a lātou lamatani. Ina nei upu le angaina le awhionga atua. In the English it just says that the older woman must be an example for us younger women. Amen? O te manatu ai I Tala le sitaitai o sāpai mai a Muamua. He said that while pastors are still alive, that you should go and seek relationship with them. Ina ia maua se mafutaga ma whaiwhi au ai lei pala au I le atua, amen? Sometimes we wait until our pastors, our older pastors are about to pass on, and then we find relationship and we find a moment to fellowship with them. But I want to bring that here tonight as well. If mai koine nā tūlanga I te tono le tātou mafutaga, o le whautua mai ia paulo ia tito. Ina ia avea ia tātou tina mātutua ma whaataitaina. So us younger women and younger mothers, let us seek the wisdom that they have. Amen? Yeah, I want to le tātou just ignore them or anything like that, but for us, may we continue to learn from them, speak to them. How do you do things in your family for us to be able to be successful in our own families? Amen? So le nei la whiawhi, ia o te whiawhia lava e whaawhelua I atu le tātou speaker Muamua. I'm honored and privileged to introduce our first speaker tonight. You know, some things are taught and some things are caught. E te le tauanu fue e tā lai ta matalo le le.
Mulivai fight. And I've seen this woman serve faithfully, and even though she is, going through sickness at the moment, but her heart is still strong for the Lord. Her heart is still young for the Lord. Ila neila fiafi tu fatasi o lima fa fenua ia tuai ia le tina matua ia faapuna mulivai. Taumua patai i le matua le mesele sabe. Ai mesele te mawhalanga wana le patai ina I mātou nei. Ia hai lunga taku tūlahi atu mea fiafi. Ia wa'ole se Failauga umi. It's just sweet and short, right to the point. Praise the Lord. O te mawhora patai le tua o lona alofa muna maana leia te ao. Te le tau sama. Mafutaga, but it never stopped to come into the will of God. O te whaatai ai le tua o na malosia mai le tue te au. O le ala te whaama I pray to God, o le asinga luenga e au ngā iau. I whaungaina, o loko aina e te tonu na luenga le tua. Wo le mana matu au ona te tonu ne e kalesia. Te whaatai le tua. O le pese tatou pese i le whaamalosi tu mau. Wa laksa le tua ki mai. And the word that I want to choose was whaamalosi. No mawale ngā wenga e iwa whai o suma lima tatu suema iai. It's just a short verse. Manuenga iwa whai o suma lima tatu whai tana iai o mole ia. I message tonu tatu e kalesia. O oe o le ipu o fifilia le tua. O oe o le ipu o fifilia le tua. Tele lawa ipu. E ia ipu makaikai. E ia ipu ma omo. E ia ipu e overflow. Ja, if you want it to if I have to overflow, I overflow down. I have time to o fifilia oe mau. If I don't know aua nei pei o se ipu ma o momo. Aua po i nei whai o ewa se ipu ma tai tai. Aua ipu ma kai kai e la aua kupe teo e ika e sola. E kewa e ika, e kulai e anu. Aua ni a veo e nai, a veo o ewa ipu o whiwhiria whai o tuni mai o le tua. Aua tātou e toku lawa tātou kuto i ngā ipu leri atu oi. Tele ko i kuna i oro whale, o loko peku pe fua. Ie ko i tamate o la e whewai, ala e peku lama leo lama. Pia le tua. Ai owani a veo e manai peku pe fua. Ai a veo oe, e kutonu wa e whiwhiria i whaia whini ngalo le tua. Leo se kuku da mo ta tonu ia mea. Ona Yesu. Amen. Amen.
Amen. Sa'oale tina e short, sweet lana, pa'malosi le nei afiafi. Whaile te matana o taha. May you be a cup for the Lord. Amen. A shiny cup. Ole tina la so mai ai. Ole tina matua ia se epa. Tavita mai so patina o le nei afiafi. Thank you, Jesus. Oh, yeah, it will one of the me papai mari ngai atua. Wow, pai tato to ya mai dia piapi. E moi nava ai ka au ka kongi pai ka koi Sauniga ya piapi. Ia e ia na mari atua. Papai koi le tai o Mafutaga tina. Now, katua ya angel. Mole neia manoa. Awa neia manoa. Sia moa. God bless and praise God. Papai le tua ilan pa'amano no mai tono statu ni ikadesia. Aisu e mai lau tusi whamon mole Muamua kondito se fultonu pai ku Muamua se o fitu. Muamua le kondito se fultonu pai ku Muamua se o fitu. O le nao le amua mai ai se tatou upu whamalosi i le nei afiafi. A maua o tatou pai tau mai ai lea whamon mole. Ia Ayo Tala Imana Tata Toma Gelu Ane Solofa Wabea Makaponia Tali Osu Mewa Tali Apai Koiga Yasea Tali Malego 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 Tala Apai Koiga Yasea Tali Penina, ele amigo matana, o mai lima pai pevar,
Aua whaari tino ina mai, e lea tualon lama alofa, ia te tātou. Ina ua mani ke riso na sui tātou. A o tātou wa masana pia. Tina pai mai le kua Yesu. A pai o tautari na mana e se atu mati. A lea iso orufu. Mai Mafutaga. E lea mana. Ia mea oe matina le lei tutono lo Aoina. Tutono lo a kalesia. Tina alufa. Ia e alufa. Ile taumua Aoina. Ia o le ulu lo Aoina. Ia e alufa i aupana. Mea alufa le atua tuna mai e tosi ai. Le Mafutaga tina whapea le kalesia. O le autua le ne afiafi. E le uma le alofa. O lona winga. O le alofa. O le atua. E le uma lona alofa. E o lava e ona toe pio whaadua mai. I le swapa Yesu. Amen. Tutu whaatasi mai o Aoina e Failauga. Praise the Lord. Tatalo o whaamami ina uma tātou le nei awhiawhi whaamalosi. Pa Mulivai tātou whaalongo o iai le nei awhiawhi. Whaatai tele lava i nei o tina. Thank you so much for pouring out your heart this evening. O te loa maua o mātou se lea le nei. Se lea sona le nei o nā mātou. O ma mātou le nei awhiawhi. Ina i visosoani fo i la mātou samalinga whaaleangana. Ka mai le whaamalosi Muamua. O oe o le ipu. O whiriwhiria o le whinangalo o le atua. You are, in Jeremiah it says that we are a potter. O tātou o le whaipu o mea. Ina ia whai e tātou, ia o whiriwhiria e tātou o le whinangalo o le atua. Ai ai le whai upu le Muamua, whai upu i le Jeremiah school malawalu, whai upu Muamua o le tolu. It says that God is the potter, o le atua, o i o le whai upu o mea. And what he does is, if a pot of clay is marred or is broken, what he would do is he would work on it, and he would mold it, and he would fix it. God is our potter. He is the potter and we are the clay. So when we continue to empty ourselves, we empty ourselves of our desires and our wants, and we allow God to do what He can only do, then we will see God's goodness and His blessings in our life. Amen. But not just any clay, not just any pot of clay. We need to honor God with our lives. Amen. Ia au ngā tātou le whinangalo ma le mālo le atua. Praise the Lord. And it's only when we allow God to mold our lives that we can see God's purpose in our lives. Amen. Ma le whaamalosi lona lua. E le uma le alofa. Love never ends. The greatest example of love and a person that loved us so much was God. O le atua. O i o le alofa. He is the example and He is who we look up to and how we should love. Amen. She also shared about John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him, that they would not perish, but they would have eternal life. Ia lo Failauga. Ia lo Failauga tōlua. Po le alawa mea o mai tono lo Aoina. May we learn to love. May we learn to forgive quickly. May we learn to love. Why? Because Jesus is the ultimate example of why we should love.
His love was sacrificial to the point that he was willing to lay down his life for you and I. Ina ia mawai tātou leo le whakapau, amen. Ia whakamawia mai le tua le tātou matana le leia whiawhi. Ia o ngā oe le whinangalo le atua. May we be used for the glory of God. And may you do everything out of love. Ia tātou whaia mea uma I le alofa. Awa po le alawa le lei olo Korea, po le alawa le poto po le atamai le lei lalo lalo. Ai ale ai le alofa, ia whaale a maina ne mea uma. But may we do everything out of love. Why? Because God is love. O le atua o ia lava o le alofa, amen? Ala tātou tūla I mai le lea tiafi. Let's just worship God tonight as we thank Him for the messages that we have been encouraged by tonight. Tātou whaafo ia tule di inga ma whaale tamai le tue le lea tiafi. Tātou whaafo ia tule di inga le lea tiafi. Taila upu sa mātou whaalongo I aile nei a whiawhi. Tailo whetalai mai, o mātou I loa e whou lava I aso umalo a whio. Tailo whao mana I lunga o nei tina sa a wala mai aile mātou whaamalosi le nei a whiawhi. Tamaia e whaamanuia I a te ila ua. A walawa ne mawai au whaamanuianga lau whao mana I lunga I a te ila ua le tua. May you continue to use them, God, for your glory. May they continue to be a blessing to each and every one of us, God. May you heal them and may you bless them, Lord. Whaamanuia mai oile tua le nei a whiawhi le Mafutaga tina. Vena mātou whaalo mai le nei a whiawhi le tua. Ia wai mātou molo whinangalo. Wherever you see fit, God, may you use us mightily for your glory. May you use our lives, Lord. And tonight we give you our lives, Lord. We pray that you will continue to have your way. Ia whaelo whinangalo. Awa nawa nei whaio mātou loto. Ia whaelo whinangalo yo mātou te lata le atua. Whaamawia mai oile Mafutaga tina le nei a whiawhi. Ia wea pei mātou le tina e mātatao ia te oe. Mātou te whia manau nau I lawa whiora. Awa po alawa mea mātou te uia le atua. A mawai mātou I lawa whiora. E nei lawa se mea mātou te to ilalo ia I le atua. Awa olo o mawao mātou anganga mo mātou te lata le atua I lawa whiora.
Whaamanuia mai oe tama I mātou tina mātutua. Whaamanuia mai oe o mātou tina umalaga mātou ekalesia. Le whaamaloina fo ila mātou ekalesia o mwhaira mātou potopoto mai na nei a whiawhi le tina whale langa le atua. I pray, God, for a special blessing on our church family tonight. May we take something new and take something home with us, Lord, to help us in our own personal journeys, God. May you continue to increase our faith, God, so that we would continue to serve you, Lord. Bless us tonight. Lord, I pray that you will continue to be with us. Tuma pega te olo lava ki ina. Nei maso umo lava le whaavau lava. And all God's children say, Amen. You may be seated.